Okay, why do I say Mzuzu, Rumbi District Mzuzu? Idolobha labe elikhulu uMzuzu. eRumbi alikho idolobha. Into ekhona eRumbi umfula. South Sukuri River kuphela. Umfula nje into ekhona lapha nepolice station yodwa. Evala futhi ngo5. Yeah, then ngifuna ukukhandela umcebo. Ngifuna ukukhandela yabo lento le imikwazi ukugcwasa lesigqokweni yabo lento le. Oyikhipha budo mhlamba phansi ufaka amaphepha. Mhlawumbe ngaphansi ufaka amaphepha. Mhlawumbe ngaphansi ufaka amaphepha. Siyazi bafaka amaphepha ngaphansi kube sengathi imali igcwele. Hayi kusaphuma yona kona umlingo. Kusaphuma yona. Kusaphuma yona kona umlingo yabo. Yebo kusaphuma yona kona umlingo. Nansi ke lento le. Ifuthi yabo. Khona esalayo la. Khona esalayo la. Yabo. Uma ukuthi wena awukazi uphatha imali ekanje ibambe kanje imali uyiphethe awuzufana ke nathi sifuna ukukhandela iqiniso khandele iqiniso ungitholele irazor ungitholele lokwayi kuthiwa isigazu sibo u4 ungitholele itshe leli greystone libacele komgaqo make sure ukuthi ulithatha ecele komgaqo ngifuna lawo matshe wathatha abe u4 lana sizokuvusela into angeke lento ikhona sizokuvusela into sizohamba nawe ngo2 siye ekuphambana la kuphambana khona imigaqo kanje laphambana khona imigaqo kanje sifike siyibeke lento lapha ibeke kuwena ihlale ufuna sithola umgaqo la uphambana khona kanje sifike siyibeke lento le izohlala la emgababa ufike ushone phansi emkhomazi uthi kanje uqhame ngapha emgababa udlule emgababa ushone phansi nansi ekapani lana eshonqa ngazi igama la ngifuna futhi ukuyazi ukhupha umususu udundubala uthi kanje naka amaphoyisa la azivimba shothi okay akunika ithikithi udlule izokunika ioption ukuthi uthi uchezuka umuke wachezuka wathi usuzoqhama la phezulu kune crossroad kanje akukhanyi kumnyama sifike siyibeke ke le nto lapha kuwena ihlale usukuzokhokha umuntu othi babudokotela uzofika nami nesami isigqoko lapho sisigcwalisa imali